Memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time bomodian subscribe. Me notification so. Kete all no send a video bia ye di betumu no abusua wonson sabe kan no nya bia sho. Me da si bebre abusua for Twene Jonas grass in Kwa, the system is working 24/7. On a malenda or ma crash, or ma crash, crashing in na every daddy Lumba Abusua Panyin Odo Broni against Akosua Serwaa, daddy Lumba Abusua for Omunti anatese Twene Jonas on a malenda. Or ma crash na malenda they will defend it then will defend it Abusua Panyin Odo Broni omumienu na just will defend the woman and actually Jonas or no so then will fire Abusua Panyin Odo Broni because of Akosua Serwaa Abusua malenda say that the Lumba fruni die Abusua Panyin dia Abusua Panyin and the funu no ne dia enti do pebia no wotumi den wotumi di efunu no semi washe date say on the 6th of December and a year no ebeba so no wo say Abusua Panyin akasa no de sad date na ne bede ye be ye no bia ntumi nye ho hwe o say daddy Lumba abusuafo ono daddy Lumba eni ni nuama eni abusuafo aka ena abusua omuhia ye achese omukotu su sa Abusua Panyin say womedi womanim ti se mokotu su no so omedi monim no abedi monim make decisions a enti ana mo contest decision a odi ayeden odi abetu dwa malinda de o si Abusua Panyin do opebia wotumi ye abusuafo Twene Jonas grass Kwa, the system is working 24/7 or no dear wakansi su say pay se Odo Broni eni nebusuafo ana daddy Lumba omayeden womekuno tina Twene Jonas kasa Twene Jonas say send ye nam wiemu say DNA bi yeden ekoso ewo mra na daddy Lumba opese ofale mane ma na busuafo de wo ko Germany emo mo ko tena ho na busua enye se wo ka se wo fale amomo ane ayede ni asensa papers ama o se fo mo ko de bi enye sa na tie embassy fo no be make sure say enipa a wo se wo ma no wo mo no busua ampani ampa wo ma ne wo mo eden ana on be ye ehu se ampani ampa wo ma ne wo mo DNA eti DNA ana omuko ye achese be pie mu se enkola no ebi ye daddy Lumba ma ana ebi nso nye den ebi nso nye ne ma ehonom ana Twene Jonas se edi asem ni nyina eye den eba ye ne daddy Lumba won kan ehu biom no me se aye butu abusua mumiem bomra video num na me se ano hye so daddy Lumba Abusua Panyin so want me anye wo faase funu ye nsia na Abusua Panyin no mo do asiso na ase ne sei mo na mo do mo fa ye asiso so ya Abusua Panyin mo wo fa ye age ne wo faase se wawu osia mo de ne nam court na mo be mo de papa ni besi so anya Abusua Panyin na mo begu nanim ase ana ha asema mo ne Abusua Panyin di mo pese mo gu Abusua Panyin nanim ase ana mo na mo twusu papa se wa ye mo maame nua be ma enti wona ye Abusua Panyin abusua na twusu na se Abusua Panyin wona ye Abusua Panyin wo fie ho what ase na wo faase afirim na wo gina ye na wo faase ayi ahye date amasa mo mpene na se mo gu Abusua Panyin abusuafo no mo gu Abusua Panyin anim ase ana na mo ni bisa Abusua Panyin ka bi anim a mo de ni se Abusua Panyin ye den se mo ni bisa Abusua Panyin no ka bi anim a emmemu a mo de papa ni se Abusua Panyin ye den ah oh ade amoni Abusua Panyin ye areho pa o mo na mo de papa na se Abusua Panyin ewuro no si ya mo se Abusua Panyin me kasa Abusua Panyin abekasa abehye date ore ye no faase aye mo se da na mo de nam court mo de nam court sa na mo Abusua Panyin na mo de si Abusua Panyin sa ye den papa se date a wa hye so be yo faase aye ni so mo se sa tu hu fra Abusua Panyin ni so sabapa ada wa hye so be Abusua Panyin wo be ye Lumba aye no se Abusuafo so mo mpene no mu ko gina ba ko afa papa Abusua Panyin tu hu free so da be se ne betena wo manchen free say kwan mo do nam so na en gu ase ekra e na mo ni se Abusua Panyin ka bi anim wo ka bi anim mo de ni di Abusua Panyin ye dai Abusua Panyin atoto nuane ma ni di e ni e hye ma no Abusua Panyin asamba na e tonto me fra wo no e na Abusua tumi hye mra ma wo na we afo Abusua Panyin na Abusua Panyin wa na obo ho akon ho a e be ni ya hye mra ma wo akwa mo be se mo de da Lumba Abusua ni pa so mo se mo good at papa na ni wasapa
Mo pese mo gu papa na ni mo ase. Abusua pani. Sa wan fa na si fom a ombe mo wa ye pani sabi. Wo kasa ayemfa. Ti abusua pani fa na si fom. Daddy Lumba ya ode hye. Sabi wo na aka se impro ayempro. Abusua je wofunu na sie no wate. Mo hu sa wo be memu. Mo hu sa nya abusua ni edu si o me na tontoma toto nuane ma wo de. We abusua ni a wo si pisita. Wo ya abusua pani a wo si pisita. Ade a Ade amoni mi sabi mu fa ni die ma papa ya saka mo ma ne nya abusuani mo ma ne nya abusua pani ana no na ata abusua pani na to no ho so ana Daddy Lumba wo fa ma finance from what finance from chiro mo say sabi nyom de to aduane ma wodie sabi nyom de to ntoma ma de kuru hu sabi nyom no mo to ta hyew ti wo shamera na mo po mu ntie Daddy Lumba eye wa ye u sie no adam be se mo ku papa na ni mo asesa Abusua Panyin, Abusua Panyin, Abusua Panyin, Abusua Panyin, Abusua Panyin, Daddy Lumba Abusua Panyin, Abusua Panyin, Abusua Panyin. Abusua Panyin, Daddy Lumba Abusua Panyin, Papa. Oh, nyami ishra. Abusua Panyin we don't make enkan to me true. Abusua Daddy Lumba Abusua ni Panyin no. Otumi true to make enkan. Enti ya ka kira mo na aka kira mo kira se funu no ya Abusua Panyin dia. Se Abusua Panyin se na mo ka sa me kwan. Me go baby ana me ko na it na me ti dwa me no. Konya ko baby ko boy. Abusua Panyin dia o. Abusua Panyin funu ne dia. Abusua Panyin fo enti abusua ne kasi esi. Abusua Panyin wa maya dao. Abusua Panyin maya dao. Abusua Panyin maya dao. Abusua Panyin jina fem. Jina wona so. Chiro mo sa na de Lumba fra abusua mu. Chiro mo se omo nyina no. Omo bai. Ebe ye de be hye nkwan mu. Nkwan na mu ye wo dia. What as Abusua Panyin chiro mo sa wo be mamu chiro mo sa wo de tumi kasa efunu no ye wo de a enti data wa say 20 aye 6 December no Abusua Panyin ye no what Abusua Panyin say ye re na mo de na re ni e de na mo de re ni Abusua Panyin papa jina fem what jina fem ye ni mu ase the American nyina say the American nyina say Mama Jimina me say Odo Broni abusiamfo ena aku Daddy Lumba na mudi Jimmy abetena se na me ka bi ma o Akosua Serwaa Daddy Lumba na abusiamfo no ka so majimi ni nuanom no majimi on ni nuama no majimi o ka so majimi nana kwa na o si empower yeah me empower ni na me chele o em competition powerhouse ni sponsor no go na iPhone 16 Pro Max and 17 Pro Max a hodo different Enti all joke aside no Daddy Lumba ni nuanom no munyimi o munim nyansa what you say Akosua brempom ma say Daddy Lumba e friend ka kire ni say ode ne ma aye Odo Broni ma ebe ko Germany ode omo tena Germany ti asem ni yo enti de si ano Broni no before say we German citizen kran form before say we de o ma beba no e wo say we DNA to prove say enkra ne ye o ma ansana o mama nkra ne pipa ama o ma betena Germany abonten so ho ene kofa yenkoku Daddy Lumba sem ne baaye no ti ria me kiro no because did documentation in tomb no Odo Broni man nye Lumba ma enti Lumba ni hu se enkura ne nye me ma over the years ma bo ho ka no enti opam Odo Broni no enti opam Odo Broni no ena omukohu abeg ewo Serwaa me he bon ba ye na Serwaa me he mo su Lumba ni di omo dada Lumba di Serwaa me he enti Serwaa me he mu nyina ka bi obi ase o jiwade esa wa woni ameche no jiwade esa enti jiwade be ma bia be sa de wi memetwe makofa oba na emfa ho say
I say Odo Broni na oye Akosua Serwaa any Daddy Lumba made with you and Daddy Lumba anyam. What I say, entinye say na Daddy Lumba anyam wa poly insia no my di why di ni na nkura ne ne ma. Ni bubefu normal be ma bia bubefu. Enti eno na Lumba ne mistake esaje Odo Broni ne back no. Because man ya we say okọ Germany a on ma bio onya on ware no okọ ne yire ho oni na wie omo nso da enti enu ntina ye dan omo plan be ku Daddy Lumba no enu ntina Daddy Lumba nya sanka onya onu aku na edi ntina wo ma unua Odo Broni nua na eyusu DLFM edi sabotage abusua no DLFM da bia mu di Akosua Serwaa matem mu di Daddy Lumba matem mu di Akosua Serwaa Daddy Lumba nua matem ni nyina no eye FM no one control eye Odo Broni di ama ni nua bema enti estate ne no mani na hwan ni control Odo Broni abusuafo enti die no mba ye so mkoto abusua panyin no no mato abusua panyin no mato ne second aman ba eno mo ye dan omu control na ba ne sen a abusua panyin enka wo abusuani ewu o se mene side check oye made wo fie ena me ko side won side na maja minua minua mama ne ma ti se Akosua Brempoma Faustina Fosu eni Kwadwo Fosu yire na wa wadi adanse no wa wadi adanse say wa wadi adanse clearly say what the dance clearly say unim Odo Broni because Odo Broni no time Daddy Lumba mo ekofa ne ba fie ono eye musician mi mbese me boni di o sema me money di on na de Odo Broni bre Daddy Lumba so me di o na time oba ye no na Daddy Lumba ne Akosua Serwaa no o ma sifie na wie dada o ma ye bibia wie nti e banse a wo abusua panyin kwase panyin unim we nyina ho watena ho ama Odo Broni abeto eno na mementi abusua panyin kwase anase a esi aduru court no nka we nya court case de o ware Daddy Lumba wu nim no wo first day obetena ho se Akosua Serwaa na nim no ono na yeyere ono na wo certificate wo abeje bribe wo abusua panyin do kwase anam se ai ya ware Odo Broni abra wunya single photo emma enso Odo Broni 2013 ya 2010 ya na omuni no koma Daddy Lumba what as setem na phone bi o wi as camera wo tama 1980s ana Akosua Serwaa ni Lumba ne nam no o ma ware no o mo ye wedding no on 2004 no setem na camera bi anu wi so videos after videos and pictures of 1980s ni kunu ni Daddy Lumba 2004 pictures ni na mo enti ade na mu jimi oni e ka asem na wo no obi di bi ye o maame na obi di ye onua na obi di ye wa nkasa enye ode o papa ekobo adwaman na side check owu side check kuno na o side check beji moja pade nyina ma ono o maame no papa o maame no onua nom abebre a ebe ye ode put your shoes in the shoes of Akosua Serwaa na so many years wajije bosia credit card o tua interest o ye double work ajije bosia be sisi dan no wo Ghana wa Lumba no wajije bosia wo Germany abonten so ade sisi dan na Odo Broni claim ownership no FM station dan ni nyina Akosua Serwaa bosia no krontua wie Jimmy na ya majibi ni nyina free ni nsem no nkonoma dronko wu ana oni Lumba man nkonoma dromu meanwhile Daddy Lumba no wayem ye kram sa audio no kura no sa anyom no ye no kura na ye nwo Odo Broni ma wiase makramo ose owu a mo abusuani bia mfiri o ka kire Faustina Fosu ani ntina mu nyina di ma Akosua Serwaa na kino o ka kire Akosua Brempoma ma obia remfi Akosua Serwaa da ene ne ba Kevin hwan enu ntina Akosua Serwaa Faustina Fosu mu nyina di na kino because Faustina Fosu ene Akosua Brempoma mo se Lumba frere ye say wapam abaye yi no 3 days ena ya albaya fresh Lumba wu eno kura wa mefro o mo ti wo social media one of friend of friend Serwaa me he no mo be fa Lumba funu fie okoi enso
I beginning obetwa antro say Lumba ko wu hospital sa o mu koku no le fie and am frɛ se wa me he no se wa me he frɛ se wa me he ne o mu boss o coach o mu ka kyerem se wa me he aba picture nim de Lumba onche o wiase me ka kyerem 2 years ago Lumba se wa me he de no fo ni twitwi no me ka kyerem no ani ntina Lumba why fa obi say be careful se wa me he is now a lawyer on fa ne kwase anko o mu na Lumba no o ma na aku no na o ma fa ho ama jo mama akodi o mama o mu lawyer say be yo be fight against Abusua no nya sha say wa me law school be no koi nya twa no de akogi law no e twa no de akogi Ghana mpanimfo magimi atwesem na o ma nsua bibia mfiri Lumba wo no ma e ma no be ku o mo nso obviously Kevin Taylor Abuan is supporting your mama not to pay the nurses. Your mama na be coffee form kwasi anko Kevin Taylor and the entire say your mama and this nurse for ni sika na ko bi TV ama no. And no de aka to aduane man ne yire ne ma ne kwasi ama so a lazy man on pebre. And your mama and then the aka sika be man nurse for no wo de hwe kwasi ampanyin wi abra nipa no wo de hwe nurse for no next time omu nyina be kwa koto aba ma NDC ni wagimi adie no wosika no wosime de be makwase ampanyin na magyae ma ene na mama me nya no kura meku na firi wiase wagimi dodo so na nurse ni ntua ne ka no aso taxpayers money na de akoma Trump nkufo se yemfa Zimbabwe ni Mali ni Tanzania ni what you say Mexico ni Venezuela ni awe criminal Trump mpeno yemfa ne mra Ghana na fa ne tena kimpiski to aduane mani di wo yesa wa jimi ade we hemfa na kufu alkwa yesa amuade we bi ti jo mama wo se ahyawfo na Lumba ombe ku nso tunima sika na ade tutofie ma trisibuachi di sisi hotel ma no mani di dwana num so iskani no jai the taxpayers money no wo de yenkwase adwuma ni jai na trisibuachi be ku asa ba bibia free lodi na nsem so wagimi ombe yobi me catch am say spiria emma we no omwo no daddy Lumba entimi keep up nkofo be di ahye di Lumba me kan enya abrochi opese ode ne makokura nkonim onhu se nkura ne mada enye ne mada